Pagdudumaraon ang pagsalin urog the 2026 National Arts Month celebration ha Pag-ibig Plaza Palo Leyte yana nga ika-18 han Pebrero. Kaparte ini habug-os nga bulan nga pagselebrar han National Arts Month kundi magbubuhat in mga performances sa mga magkalain-lain na mga local artists. Kalakipinian Leyte Normal University o LNU, Philharmonic Singers, St. Teresa Educational Foundation of Tacloban Incorporated o STEFT, Leyte Kalipayan Dance Company, LNU Dance Company, Leyte Dance Theater, Palo Ambassadors Orchestra, Enchanting Palo Brass Band, ngan iba pa. Mahigit ang gyapon ng mga naghihimuhin magkalain-lain nga visual arts. Dugang payni ginpilian Palo Leyte como venue parahan usa ka bulan nga selebrasyon paran bug-os nga Visayas. Ginmalatumat ni Dr. Stephen Lagarde, proponent arranger ngan author paran kanta binisaya, nga dako nga dungugan pagtudlok han bungto como venue. May tungkol nagdako ini nga oportunidad nga ipakita ang lokal nga talento ngan kultura. Tikang didiha Palo Pag-ibig Plaza inihi Bombo Renzo Lisiges, andi sa Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!